Pauta. Oh Jehovah Nissi. Oh Jehovah Rapha. Ilo uolanga. Emma malulo uatua. Emma malulo uatua. Emma malulo
alofa lava. I le nei fo i tae au mātango fie. Le amatanga o le nei vai aso. I le nei tūlangi. Ia, whape fo i le nei aso pa ia o le ali. Le lai tū. O lo whape nao na ngā lulu ea i malu malu. Ia wale. Sula ina o le alofa o le tua. Tono o le kālesia. Ia le ali. Wow, lia mai tātou nei tae au fau a. Shalom and good morning and greetings and talofa lava to all the saints and the citizens of the kingdom of God. We greet you in the name, the lovely name and the beautiful name of our Lord Jesus Christ. Amen. Ya, la amtalia tātou por kalame le nei vai aso. Ya, me se foi o le nei tae au le talo. Lo mātou tamai o le langi. Ia pa ia lava lo suafa. Ma ia tu maupea ia te oe lo lava vi inga. Le wha manu ma le whanetanga. Nei maso uma e whavavau lava. Te nane o lo alofa tu noa ma lo wanga lelei. Wafu ai ona toi maua le nei lao mātango fie. Ia e whataunu ina ai fo ia mātou mawhutanga, pol kalama, fuafuanga. Maise ala mātou au nanga i matata matiute. E pe ona wala wina hai i mātou. E lea mātou te mōria i lea nganga whawhatai. Ona olo alofa tu noa malo wanga le lei. Ua mawhaiei ona whapopo ina pea. Aso le lei o le o langa. Mō la mātou whalaunga. Ia mātou walau ai mara nganga whaloalo nganga paia. Yo maia se ye whapaia ma whamanuia. Ia le nei fwoi au nanga ma le nei mawhutanga. Mai se le whafonga ma le mai moa la mātou utunu. O la mātou ainga. E wha maru sia lo lātou whātua tua, ma lo mātou wola tau tua ia te oe. Ina ia lo suafa i me uma. So ina i mātou le toto le tamai mā moe, wha mole mole. Papa ia fo i le nei awala viso ta inga o mātou whangaina. Ia ma ia tola wapi lau angelu le mea nei. Ia mātou te tālo ma le wala au. Ia wala la wale suafa Yesu lo mātou wali lo mātou whaola. Amen. Praise the Lord. Ia. Tatou pe pese la i le pese lea ua ma fini e whapel pese lo ua lii ua whawhetai lo ua lii ua whawhetai I lo sanga lo fama ua I lo atinoa I lo tausi pe nama o lo alofa o lo alofa o lo alofa sili lavale o lo alofa sili lavalea apuanga sawa ilunga ilo faamanga loma yaua mio sese uafa lo alofa sili lavale o lo alofa sili lavalea lo awina mai luna o lo lavanga ngasa engaru e pea mai no ati noa lo alofa sili lavale o lo alofa sili lavalea.
Yeah, praise the Lord. O le alofa le alii siri lava lea. Ia wae e te tauna e mori mauina le moni o le nā upu le nganga le nā e pe ona iele pese lea. Taula ia ona iele ngang whaafatai ate oe ma tātou. Vai pe ia ona tātou whaasoa le te leo aso ma le te leo taini. E le mawhai e le fō maa inga whao popolo umi ma lou ma mafa ma lou hula po. Ai mai se o aso le lei o le olanga. Ua nga o lea li i lava e mawhaina whaapopo ina aso. O le olanga. A wai poloka lore e ale sau mairunga. Ia le mawhainga maanga maka ua. Ia wawenga umare soifua. Amen. E le tau e on tātou whaafatai ale amtanga le newa yaso. Ato moria ile ngang whaafatai le tātou utua. Ono rana tau singa whaapele pele. I lo tu soifua mo le tātou. Wola ia le amtanga le newa yaso le tātou devotion. This is a devotional series. This is the part 2. O le urutala o le vanga lua o le tātou devotion. I le aso sfuru lima le nei whaingo ina whapea. You have a unique vision. O lo iai se tō whama mau tāua i te tonu i lo loto. Amen. O le tai aola le nei le amatanga. E le la whaita wina le Ioannes furma le lima. Alon whai upe wha from the New King James Version. John chapter 15 verse 4 it says, Abide in me and I in you, as the branch cannot bear fruits of itself unless it abides in the vine, neither can you unless you abide in me. Amen. Abide in me and I in you, as the branch cannot bear fruits of itself unless it abides in the vine, neither can you unless you abide in me. Amen. Ina tu mawia o tau ia tea, o au fo ia te o tau. Wa peo le lae le mawhai o na fua pe ana o ia. Pe a whai le mau le vine, e wha pe a whai o tau, pe a whai le tu mau ia tea. Ina tu mawia o tau ia tea, o au fo ia te o tau. Wa peo le lae le mawhai o na fua pe ana o ia. Pe a whai le mau le vine, e wha pe a whai o tau, pe a whai e le tu mau ia tea. Lau tūla o le whamalosi mo tātou le nei tau. A vital connection with God. A vital connection with God. O se so o tanga tā ua tele. Ma le atua. So o tanga tā ua ma le atua. O ini tangata sirion ka ua lo wolanga e malama lore ka e au e ala mai e mga olo ke imeri e. Ke mga ola ki fa good morning e ke mga olo e ke fa kalofa ma siaki po a mai lako text ai pe video ai pe message ai ele mo finga e fai fuas kanga kai ke lo le ka ua ya o le mo finga e fai fuas kanga ke lo e le ka ua o ya ia ele mo finga e so kai le kanga kai ke lo le alofa ya o pe ke le alofa fo ia peke le iloso nga kaua. I me le olanga whaale nā tūra o le tangata. Moe ki ngā ala kango ilang kama. E mai se ala kam ki pepe whako koru aso kalunga whangau pe whako alu aso. E le moe le le. O le kau leo, na ngonga ngea le leo i iange i a kango aku iai, siaki. Kai mi uma. E whapea fwe la wo inga makukua ka mai ki alae, o fai o lako poku po wo le a onga ia wo whainga lunga. E le ma whainga ngofo le le me mo le makua. Vili, siaki, alu iai e momoni le a onga ko e piki mai. O le ale mamao, po le ale ka unkao pensingi, e alu iai ma vaai. O le ale menga ka umai, o le sokanga ka ua. O le sokanga ka ua, o le sikanga ka lisikanga ka. E ke ilo le tangata e tā ua ia te oe. E le ma whainga e aru e sei usa pe vala meru ke ngofo e pe ngofo mai Samoa a oi Australia po ngisila e pe o Amerika e le ma whainga ave se ma ai mai se la le kimingi le o le technology le ai e mea ka ofisoka inga e mea ke fo
Wa kalngoa ko e vai mai fōringa. E whai ala o laptop, o le iPad, o le o kila wa so ka e ka ko ia so ke mi Why? Sili nga asea langa wa e loa le ka ua ka nga ye ki o i loa fo ka nga lo ka ua ya ia. E fa mai la le tala le fa malo si tai au ni. E fa pena le tūlanga le fina ngalo i le tua mo o e mau. Ina ia o tai loa, ina ia tā mauti noa, le tō whama mao le te tono tā loto. E ngā lue ina ai le wha moe, nā fua e o na o mai ai tātou. Mai o le tali tō nunga fwoi lea, e le ma whaina e iloa le mea na tu e le tua, le loto taluna e whanau mai, se vangana, o mafuta mai ai aso e le ngā le sa, ke leo kākou se ilonga o le sa, pa ko alu loko, se ilonga e kuku mai se whaablawe, pa ko akanga o le kusupa ia. Se ilonga wa ye se me o manga o mia, pa ko a mawhauwhau le kakalo. Wato le mele e whinga ngalo iei le li ia so ia le leile maintenance, o le mafutanga wawala lata o male tua, an intimacy with the Lord. You need to pray all the time. Have some time to read and study the word. Whalongo longo i le musunga le ngang pa ia. Amen. O ke lo tātou. Wai pe o le pātu le o tātou le son. E iai le vision o lo i to tono o lo loto. But many people don't recognize the vision God has placed within them because they don't have a vital connection with Jesus, with God. Then I then for you, na ri le vision lo ka le sia. Na ri le vision lo wo langa. Me se kai lo po anga be o vision. Anga be o vision po vision. Le lo anga be. Ele ma fa ngai lo an ka se me va pe nga se manga wa la kala lo ngalo ko deli. This connection needs to be restored before they can see their true purpose. Ioe, ole mafutanga lea, a tātou male tua, e kako ke ilo ai mea pe langa whai mai kala Yesu, le upo le tātou li. Pe mai a whai ele pipi ile la lao le vinge, ile lao, ele whainga fua. Pe a whai le mau le vine, whapenga oe, penga. E kele me le fua, mai ni fua le leo le olanga, whale nganga. E le malama i lou lava kangaka. Vai mai, i le me le tupu. Pe a whai e vā tātou ma le tua. E le fua, mai ni fua le lei. Aua a e pipi i lo loto i le li. Nga o mea le leia, a mi o kongu e fua mai. Ai a whape ke ngā luea o i lo waka mai ngā ua iai, i lo malosi la ua iai, i le kele o au kupenga iai. E le ma whainga fua, mai ni fua le lei, e vi iai le tua. A kongu pe whainga e whai se mea le lei, ai e le o ako a koa, mo le vi inga o le ri. O le mea ngai manga o miai, le whaamau ku le lei mo whaamau sali, le lua mawhtanga le ma le tua pe ona whina ngalo i Yesu pe mai, ia pipi i mai i le vinge, le lala vinge, e le ma whainga fua mai, ni fua o le vinge se wanga, ua pipi i whapengai la uma, o le vi, o le mango, o a uma ko inga la au, o le kamako, o le pi, o le soko, o a uma ko inga la au, se ilonga e pipi i le o ngā la au, whako a mua le o ngi fua, ai le whainga e whakarikari, e mua ngi mea le leilo wolanga, e i loa le atua, ma e malama lama ia oe, ai kele pipi le tu, o le siwa ngā mea kupu, e kele mea o le fua mai ngi mea le leilo wolanga, a o lou le malama lama, lou le malama lama i le, e loa e o le mea le ngā kupu le amatanga lama o le fofuanga, misi le mafukanga ka akama le tua, aisa, inga uanga wa ilonga loko le whaasosonga ki Apollo, lost the relationship there with the Creator. Lea langa fio mai loa. Au mai ia
pero feka au mai o si kaulanga au mai le akola au mai le kula fongo ma me uma o le kauma whainga inga ia koe o mai lo le loko le tangata i le la mawhutanga mareri se ia o oa ina liu tino tangata le tua e ala ia Yesu ke wiso o ngā kamu whairo la ia o le ngā ruenga e whaola ina luanganga inga ia koe restore le relationship le leiloa e leiloa sa miula ula e leiloa kanana e leo ai kupiko nga leiloa ai e inga leiloa ai o e tena la makanga o inga leiloa ai e leiloa ia apelu makaino e leiloa ia ngoa po apela nga leiloa ia akama eva o ulu ai ka ngaka nga fofo inga nga leiloa ai mea langa ka ngaka umanga so i fua maola mai kua mai o akamu ai umai lalo o le whaare kongu lea lost the relationship with God wa whaale kongu a mea i le so i fua ma leo langa ai sea langa la ua whea ua vale mafukanga ua leiro le mafukanga e ka kaula o nga koe restore le mafukanga e no whanga langa ua liu tino tangata tato li o sa ula koe whakulanga kako wa whamakala mai loia kako e iei le mea lenga ku e le li i ko kongo lou loko e ka kaunga e loa e mangui a ailo wolanga ma vi i ailo nga suafa amen o ka kou o e mau o le ngā luenga le tua e kusalava pe ngā whanga o mai ka kou mākua a le whaasolo solonga pe ako e kua le aka ma whaasolo solo mai e kasi ale ko ala wha au ka manga mai umai ka soi fua le laulangi pai pae uri enga mu sa masamba o le ale ko nga o fela ku ngue e kasi al manga whanga o mai kaka nga aka mu mai eva mo mai vai le kala le apostolo Paulo le Efeso lo fa impossibile wa olana lava nga luenga i tātou ia ke riso Yesu ina ia whaia nga luenga lele na saunia na mua e le tua ina ia tātou sāva vari ai amen ina ia whaia nga luenga lele we are not saved by doing good works but for the purpose of doing good works in other words we are saved to fulfill our earthly visions ele fala inga ka ko nga luenga le inga fight te ai ele ase me le inga ko fa inga mafo inga fala inga o ka ko wolanga ma ko restore ka ko ngole nga luenga Yesu na fai na mafo ai ona fa sa tau roina ia ona toto na malingi mai le na tung yola ma fa mai na tato pe a fai pe a fa if we accept pe a fai tato te talia ina i le fatu tua fako kua if we accept his death and the resurrection the power of his blood in faith on the famanuia le o le atu e tatou God wants us to accomplish the purpose he's given us to fulfill on earth that is why he saves us amen mea nana mafo ino whaala ina lo tātou o lang. Inga ia mawhai o ngā whakau inga le whaboe nga mafo inga mai kā kule lau langi. Amen? O ilo mai kā ua reo. Mena ngā whaala inga e li whaala inga e ngā whakarikalo le kia le langi. Le ai. O le mea muri anga e whai ele tue ki o la waku o le langi. O le mea ngā whaala inga e oe. Inga ia whakau inga le whamoe le leile ngā kuele atu e kongololo. Ngā mafuai o ngā e whakau mai le laurangi. Like I said, he wanted us to accomplish the purposes. He's given us to fulfill. I le laurangi le ngai. E le whakau ua le langi le purpose o kako ngā mai kako le laurangi le ngai. E le whapenga mai kako le laurangi ngai whakai kako ke oi puluto. O maa se whakau ui ngai. Pe kau ke i le masinga po o le lai whakau lei. Ngā umea kako le laurangi with a purpose. E whakau ngula i le laurangi ngi lo kako mafuanga. E ao lana ia e loa o le ale manu lauti o le ale tō whamamau le ko kongolo loko. E mawhai ai o ngā whakau ngu
le mafua anga lei le fa moe le lei le a mafua I o nga fa o la inga ma koe restore redemption and restoration fa o la ina ma toe fa tu langa ina tatou ma ve mer ka u ole finga ngalo le tu mo kako era e fa mau ku mo ina ole upula pe ole challenge kako ele upole tatou ole ia tu mau o tou tatou ia Yesu o Yesu fo ia te tauna tu mau ia kako no winga ka kala kako le fai ko o nga uru fale mai leo le I konga ia kako o kako la e mawhai e o nga ngofo pea le I konga o kako loko mo kako ai o kako foi e mawhai e o nga koe savani e se le li mai mele nga kupu ia saulo mo kavi saulo walk out si le li o savani e se le li o le fia iai au kavika a yele me nga kupu longa o langa nga makua nga ngau e longa loko makua I au ngani e le tua wha mo au ke savani ese mai kia au ke kua don't leave me, don't walk away from me, but create within me a pure heart. Ngai loa ka vika consequences o le a kupu ia pe a whai e savani ese le nganga o le tua ma aku o le winga langa femelga yo Yesu ia tu mau o tou ia te ia ta tou ia te ia o ia fo ia kako o le ale fia ai o ka kai ka ko me ai e fai o le ale ma ngai o le fale o lo fale o foa ma me umai ko lo fa ai a sau ka nga kai ko kongu ki lo mai o fo ringa ma lo leo ma me fa kele me o le ko u o ipu o le pai pape o le alu o le fanga au le fui mu le fui le mu ya pa u aku le ngofo pa u ku le me ale o mai a ulo la ko I mai puki masa sa so o ira ka la fia ngofo ale nga fe me we au ke so dia le yele ngofo au ke ngofo so I o so mai le picole vai le yele picole ke o parpala o ira la fia ngofo ko ngolofo o ira fia ai e sau me ai e fai ma penga umba winga o ka ko e fai isi kaimi o le sau le tangata e fia ai kai pe o le kalavanga fai Yesu lau ka mavonga nga whakari fe me lai whakari longa matai ai ke waru aku ka makiki e fia ai kuri fafo ala kuri fafinge Yesu ese so soangi kuri fafo ala kuri ka mahaloa Yesu ese so soangi kuri fafo muli ange loa waku Yesu wangai kok silfila kana o le ua wha e kaka le o pili malanga vai anga kalar mo ia e muli ange loa waku Yesu o whiula ka mai kaua nga ua whewei Yesu ngau sau mua sau whaarua sau whaakonu o aku ia lau ka mare kere loa ke minga sa mai Yesu o kaka sau mua o longa lua o longa konu o a wai whaapei o na e anga leanga i ka ngakalanga o e anga leanga fo ia kia e va whealanga tū mau ke riso I to tonu o lo ainga ma to tonu o lo loto pe a whai e ke whaailonga ka ngaka kako ke whaailonga ka ngaka o ngi kupurunga mea kako o le connection na le e manga o e whau e le ngaka e maintain longa le lei longa maua lunga ma longa kaua o le connection ma le atua ai e ka ngaka e whika ia kako e kaka le fia ia kako ai au ngi ko sale ku ia awe au ngi le fia le tu ia kia ia le lei kako ma le tu ia suma ai foi se me o e si la fia bo o ro fa le ko mo kako I lu mo le tu ia va venga fa ko se me fa bo wala ai o ke fia lo como a ma fia kama le fia ka kala ile tu ile fa ko ese malanga fa mo ele ba pe nga le vi inga e mo mori manga onga manga o e mo mori ai musu e fa ko ese le ai e ka kau fo inga fai sau fa ko senga pa sau fa maula longa pe a fai o e si la fia ma ulo o ye se me o fa le ko amen ia I loa ele ma fai ia mana tua ele ma fai na e loa o le ale vision
le ale tō whamamau le tono roloto. Se I vangana ua le leile mawhtanga o e maletua. A vital connection with God. The result of that connection, you come to know your vision and your purpose. Genuine vision is always in alignment with God's nature and character. Ele ave se ele tua. Usa peke fale konguma e amio fale ko. Ele ko ave se ele tua menga kuroloko. Se yo o lava le aso e ke koe tala moe mai koe foi mai. Ia ngai sa I le amen. E ka ngole fai fale le. O tuina e fai tauri ona sfurma le lima le nei aso. E fa matala ati e la uwa ai ma la ufa longo ma lo ma fo ina ia e mau le to fa mamau a mai se le fa moe moe na foi ona e so I fu mai le la man tua tu mau I le li o le li fo ia ti tato ona fu tele ai le o tato o la fa le nga I mele lei o fina ngalo I le ai to male nei tai au ia lava le suafa o Iesu lo matu wali faola tai lo upu tai fa malosi ia fa tai fo I lo fa unga tai anga pa ia fa manuia fo ia la tu umana o le ava no ma futai ma se fo ia au na fa nau nga ruenga ma tiu te fa pe fo ia la tu wa nga ile ne yaso ia anga le mai ile ne ele ma le nei fa nua o matu no fai tai o le malo tai fala por tonga ya a me foi tai o le kalisia ma tu talo a matanga o tiu o le nei vai aso ia fa pena ona awoliti a lava e lo nga pa ia fa mole ina ia fa ta uina le manuia ma le fia o ile vi inga ya o ia fa manuia fo ile lai tu langi fe ngai masa ninga le nei aso ia fa pe fo le tau a fia file tu ia fa manuia mai o e la fio ya matu e ule re yaso le sanga le mu fo ile vi inga ya to no lo so fa Yesu amen amen ya praise the Lord ya vi ile li fa tai tatu ainga ma futa mai fo ne yaso ma lo la va lo sai fa tai talo Pastor James Price mai men pone praise the Lord me volto mai tai fa ya nga ya le tu mai po mai Samoa ya vi ile tua tu ya so malie Samoa pe fonto fine fa patafua tuainu ya maise ya so mai kanata ya upumoni taiti alo lava para mafuta mai ilo la wa fiafi ya le nai tulang ya fa taile mafuta mai va pe foile fa ya me alo fa stawa mai au kilani ya vi ia lava le tua manuia le li ya te to uma le nei aso ya fo si o mato tina le ya fituna li Campbelltown anga le tua fa le tina va pe foi stoina nga yaima la singa le ne yaso ma se le ne va yaso ya tai mo le leo lo suafo Yesu bene